Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadian balayo jingtip ke bamania halor ke jingdon ki breu ki bala suba, baki day ki nok hayi drugs, da ka jingtre sitam ban buddian ki pulet karib hoy district, hak arp kandai kerek mentau nailar arzar arpo, kilayo kem yaki arngut kirang ba ki badai sipara ki bala suba baki day ki nong de drugs bat nakamet jungki layo koropro ringkat u drugs. Hadian ke jing suba bat ke jing buddian yaki ki arngut ki breu nadu nang po ke badai ke jaka ke baki lithium yo new drugs. Ki pulet karib hoy ki layo ban bat ya kawai ke kali Maruti 800 keberan yo registration number ML04C Iwaisan Laipra. Halat umrai hakapor kandai steng menmien. Balasyong dikini ki arngut kirang ba ki badai nakasnong That mutlong Giant Hills ya ki bala tep kerteng kum umun tang saupulai senam karta bat upep tang saupuai senam karta bat hadian ke jing talasi ki pulet kilayo ban kurob kat gram u drugs heroin ubaki temu banden ra syarilum jantia hadian balayo kem umun tang ula plaru baula wan shem yo new drugs nakasnong yo maulong nongpo hakador life sana jatingka kat ba upep tang pan ula kami lade bau dai tang ubapnya ikakali. Wilayah Gendur. Kayak mana pada kan?